together from food, and also from like photography to the people who are performing and all that kind of stuff. For the food, we have all the parents. If you guys are looking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya orang raya kedua di Kanada. Jadi mesapa orang Aceh mandum daerah Vancouver, Kanada. Orang katanya. Ya, anak-anak ni Aceh anak Aceh. Oh, jaga dia lah, yang mau ujung. Lore. Kantor reporter bah. Betul ya. Ya orang kaya ya, apa di kampung? Oh ya. Kampung. Kak, kami bang. Dalam, dalam hall. Dengan santap menyantap. Nama Aceh yang kareriuk. Nama Aceh yang kareriuk. Salma. Bapa. Rapat narapat bacut narapat. Dan. Jadi. First time Lebaran. Isa, you want to take this? Oh, take it. Yang sebuah surprise paling raya bagi kita yang anak tak sangka-sangka. Jadi tidak kita sokong orangnya. Tak bimbing, tahu apabila tetap tak bimbing. Cuma silapan itu apabila any information memang tak melaki pihak selagi luka ira yang memang berkecimpung langsung. Genyo harus disampau bagi kita selaku parent. Kenapa kegiatan sampai jumpa lihat ada apa. Ya. Yang kedua, tak ada apa sama bang kita yang merupakan ahlu sunnah wal jamaah.
Nanti akan gebelah gerong le tumpun. Gebelah selapih sino. Adi pe sampai plung daripadanya. Khususnya kita dari Imam Syafi'i, yang harus tak bimbing kita selapih. Bahannya. Dah tinggal dah hai dah urusan tinggal. Kata je tinggal waktu dia mana le tinggal. Dia sapotong ujuk kita sebagai parent pada anak kita tinggal. Jadi dari panjang mukadimah, ino tamlake perwakilan daripada anak muda kita nyo untuk dipegang pu yang akan dijalankan, pu yang akan direncanakan pu pemantau. Talake awanyo dipegang. Bedua ada pegang dalam bahasa Aceh. Apabila lanjut baru mixing. Jadi menamantang selapis selaku pembukaan hal yang rancangnya dan melakukan hijau insyaAllah. Menamantang hari selama Ura Idul Fitri melakukan mahal batin mandum saling tayo bermamaafan. Enon mantang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perwakilan kosong belum pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I am happy to see everybody here today. We're all here together. It's a blessing. It's a blessing that we are all here on this day. Alhamdulillah. On behalf of the Aceh youth here today, everybody you see in front of me, everybody you see in the crowd, tayo na acara minggu ke insyaAllah. Anda ni tanyo again prepare for awak mandum, everybody welcome. We want to see everybody there. I'm sorry. We want to see everybody there. Tanyo, we have a week in advance, so hana excuse tayo awak mandum awak yo hana taja. So we want to see everybody there. Everybody is welcome. So please invite mandum family. Inshallah, I hope to see you guys there. Paona Ka Afnash will be telling you guys more about Halal Bihalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. How's everybody doing today? Good. So for coming forward, Halal Be Halal is going to be on April 30th, inshallah, at 2 to 9 p.m. Hopefully everybody will get a chance to be there. We would love to have all of you guys come for our event. From our event, we've come together. So going forward, we've come for the Halal Be Halal, of course. You know, we have a whole team together from food, you know, and also from like photography to the people who are performing and all that kind of stuff. You know, for the food we have all the parents. If you guys are looking, Yang kenyan mati. Nampak. Yang tu sewa tempat buat komuniti. Yang nasa handale karame tak tahu kan. Mengaji rencana kepada ya minta komuniti khusus untuk orang Aceh. Khusus untuk orang Aceh negara. Aceh menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.